Kua whakamutu te toi hau o te umanga waia 2 degrees I tāna noho ki taua tūranga. Hei te mutunga o tēnei marama, ka heke iho a Bill Osborne. Ko ia hoki te kanohi o te uepu Māori e kia nei ko Hautaki Trust. Nō reira ko te pakire hua ia e pēnei ana, ka pēhea rā rātau I nai anei. Ngaro watu he tētē kura, ara mai anō he tētē kura. Engari, he pēhea nei te kaha o tau watipu. We need to think about succession as a whole, not only for Hautaki, not only for Bill, but for ourselves as well. Ko Bill Osborne te hea mana o te kamupene 2 degrees, I uru ki roto I te mā ki te waia I te rātau. Ko ia te māngai mo te uepu o Hautaki. I nai nei, e ai ki ngā whakamārama, ka tūkuna te mana whakahaere ki te kai pupuri hea no Amerika, a trilogy. We still need to continue to have a role, whether that's Bill or somebody else, that's yet to be seen. I te kimi te uepu o Hautaki, I te rua te kau miriona tāra, hei whakangau ki roto I te kamupene 2 degrees. Engari, I taka atu au atono ki runga e ngā taringa kōhatu. Ko te hua, kua heke iho te nui o ngā hea o Hautaki mai te rua te kau ki te kau mātoru. It is such a good opportunity and we do have some of the capital to invest. I think it might have been a risk we should have jumped into. Ka noho tonu a Bill Osborne hei mema o te uepu whakahaere. He ta Gardner, te karere.